ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, lakwan nakman iti kape ken tinapay. Agpili ka no anya asupot di ta tigatangem. Daytoy basit maray. Umayak tumanen gumatang. Na, basit laang matigatangem at tinapay. Umanay ka di day ta nga ikapiyo ken ni kabadaw. Pimanaw manen ni badung ko maray. Napanan namanon. Jak manamaw. Basta kunanamit nga da kano papanan na. Kanayon samot nga da papanan na maray. Jak man amo maray. No kaano nga agsardeng iti kasusorsor na. Naisarong ka manin dito kabildatan, buyay. Dakos ka di, manong. Sana dakos ano at da maitulong mo kanyak. Angam no awan maitulong mau. Awan serbiti yu umay mo ditaoy. Ibagam ano niya ti aramidak tap no makatulong ak, manong. Agpanunutak no niya ti ipaaramid ko kan ka. Urayak ano niya ti ipaaramid mo, manong. Papanam ngay nga rod ita. Apay day ta igam mo akahawon. Nakagsilo iti banyas, wano abuyo, manong. Apay ngay akahawon. Ikabil ko nga minti apan dito unag, manong. At damat silo iti ruangan na. Noong manag ti banyas, masilwan. Irikap kumatayin, tapno di nakagatain. Ha? Mabalin mat nga uray awan kahon na kat masilwan. Kumagat ano awan kahon na, manong. Buyet, anya ka di day takahon, kan apay anakakwintas ka iti palsiet. Mapanak iti bantay apong, inakagsilo iti banyas, wano abuyo. Ay, ang mga numayaw awan ka iti bantay. Saan apong? Tandaan ti pagnaak, tapno isumat lang ti pagnaak nga gawid. Ay, ubing ka pa'y laeng, ngam ado ti panglakagan nga amaw. Insuro ni tatang ko, sakbayapin mo sa yapong. Kas kalad na taengan nga gunggunay. Ado pa'y ti atiwam akaedad mo. Inako na pong, tapno adda maalak, kat masapak nga gawid. Agan-anad ka, barong. Kunan yan tiba nang akasla na taengan ka nung agunggunay ni Buyay. Ay, suro teksa. Tay nakbut-but nga ni bantay dahi nga ubeng. Kita man, no saan nga agbutang, katagtartaray nga gawid. Alakti kan lugong kao, tas suro tag itinalimaid. Kita man tilaing day nga ubeng. Di naklakit di madlaw. Tapag badok da ito'y jacket adi na pa'y nakit-kita. Agmaskara ka nagkalugo nga. Napanan ni Buyay. Nakitak itaya nagturong dito'y balay. Imbaga na amapan kano ijay bantay. Tamapan kano agsilo iti banyas wano abuyaw. Nagagat na diyang ubing. Abak na pa'y ni Kwaraw. Day tangarod ti kunak. Ubing pa'y laeng ngam ado ti amo na trabaho wano panglakagan. Imalakanyak nga apong na Anya kumangay, titinawid na ken ka. Di munto pa'y amutag silo iti banyas, akas ken kwa na. Una to, saan ko amasango? Saan mo amasango? Wano, saan mo nga amaw? Kas kumaita. Rumbang nga ada ka ije barangay hall. Angem, ada ka pa'y laditoy. Di ka pa'y nakadigos. Inak malangan. Mapan ka, adi ka pa'y nagdigos? Bay amon ta digos-digos. Manaktak. Kunok man no ada ni Kwaraw dito'y kagawan. Awan mo't dito'y, apay ka day. Padalawsak ko mati kalsada kan aglawlaw ti barangay hul kadakwada. Saan pa'y asimmang pag? Napanan nga ti luko Kwaraw. Itay pa'y ngawan ije balay. Saan nga taan nagawid ije balay na? Kapay amapan ije balay na nalpas anangan ije balay. Ang mga nuada na pa na inaramid, kapitan. May pakat kong tisilok. Mapanak pa aglingid dita kayo. Umuli ak.
Tanapuskol ti bulong dayta kayo. Ngumato akpay. Aging ga iti nga napuskol ti bulong na. Oops. Tugawak iti dakkelas nga. Dito'y pwistok. Makitak no adda mapanabanyas. Wenno abuyo iti silok. Inton madamdama. Inak agpalsit iti dadaklabilit. Ado ti imbulsak abato. Abala ti palsit ko. Parata ka na si mangat day di nga ubeng. Ay, surutak ti disdas tinagnaan na. Tapno madanong kaw. Ang sanak ngagpadlaw. But ngak man. Kita man no sa dino ti pagpatinggaan ti tured mo nga ubeng. Sigurado nga agbuteng ka. Kat agawid ka nga awan na alam abanyas wano abuyaw. Nagsubli ka mo't inteng. Umay ka kadimot la agdigos. Saan ka di nga imay ni Kwaraw? Itaypay mat apimanaw. Amangan no adda ija balay na. Awan ijay. Ah, Napanak ijay. Ngam nakakandado may. napan siguro nagpasada Kino adda di tricycle na ijay ayan ni kagawad ko nang. Ijay pa'y kanong nga imparada na manipod idirabi. Na, apay nga min ayan ni Kwarog. Adda nga ron ipaaramid ko kadagiti kakadwa na atanod. Ang awan da amin. Nagtutulag dan samot. Aha, day giant impakat na asilaw. Ayun nga tanibuyay. Di naklakit di mabigbig day jay no makita na at nakamaskaraat. Aglingadak dito'y punti kayaw. No adda masilwan iti silo na. Alaag kat umunak nga agawaid. Napanan nga taday jay nga ubay. Mas daw to into nagsublay. Tanaalak taon ti mapalabugan na. Sino nga ta tinagtugaw iti punti kayo? Nakamaskaramit. Ay, si putak no niya ti aramidin na. Saan mo't siguro aribildi day ta? Tawan mo't armas na. Ha? Adda nagdakalaban niya sa anapan iti palabog ko. Umunag kumatap na masilwan. Day, nasilwanan. Ha? Nagtakdar ti tao. Kat napanan iti ayan ti palabog ko. Ha? Alaan ng samot ti napalabugak. Ay, sana mabalinda ito'y. Palsiitan ka no, asino ka? Ukwa ka na panyas. Irikap konda ito'y akahawon. Taagawid akahawon. Opa. Ha? Anya day jay? Adan samot ng lapigos iti lapayag ka. Ay, ngawan mo't makita ka tao di tao. Adamanan. Ay, adalal niya di tao. Ay, tumaraya kaon. Taray Kwaraw. Daras. Nagadutilanot di tao. Kusla ni Manong Kwarog dayjay Busis namat dayjay. Ay, darasak ti bumaba dito'y umnulyak. Surutak dayjay tao. No sanak ngagbidot ni Manong Kwarog dayjay. Natulid, tadda na dalapos na alanot. Manong Kwarog, anya ti aramidem di tarangkis. Adda ka dita. Ay, tulungan nag. Addang samot ang lalya. Anyang alalya, kasano ka pa'y amaka ngato. Kat nagngato day ta nakatinagam. Nasita anak nga raod. Ay, nagsakit timak. Aguray ka. Tamangalak itilanot apagkaptam. Tapno makasangat ka. Di ka makakapot ka dagita alanot nga adda dita. Tadda siit da. Nagsakitan timak. Kas namot tintilapayag ka. Linapigos di sana makit-kita. Ay, agdardara pa'y kaya mau. Sigurado lakit di alumtag day tao. Oh,
At tuwin tilanot manong. Kumpet kan. Taiguyod ka tapno makauli ka. Nagsakit na gitinasitan. Anay ikaw. Apay ngamin anak ka maskara ka manong. Di ka ngamin nabigbig. No di ka pa'y nagpukaw. Jak amo asi kagayam dayta. Darasuma. Pumanaw tan ditawi. At dalalya ditawi. Alalya nga. Inak pa'y alanti kahon. At dakarga na abanyas. Imbag ta na irikap ana imbag tiruangan na. Iso asan ang makarwar. At dangarod ang alya ditawi. Ang mga nudang randa ka. Anya katal alya nga ibagbagamat. Palsi itak day tangal alya Nang runa no agtatakaw itinasilwan. Ha? Anya day tanga itsuram ko araw. Dara-dara ka. Kan limtag pa'y dagiti lapayag mau. Dalal yan ang lapigos kanya kiji bantay na natuyang. Ha? Oho, adayamot al-alyang aglapigaws. At ako naktumait. Mamati kayo kadi kanya. Imposible matan ko araw. Di mo man iyalis ti alipuspos ka. Ay, padasa mati mapaniji bantay. Tapno lapigusan da kami ti al-alya. Intan manong. Inta agasan dagiti sugat mo. Ay, inta nga rudahin, buyay. Apa yun? Anya tinapasamak mo ko arog. Ito nang lapigos kanyak nga alyante. Anya, nagkunakan ka nga adda aglapigos nga alya. Adda ayamot kasta. Agpada kayo laki ni nanatuyang asan na mamati kanyak. Ay, iti daytoy akabakit kon. Awan pa'y nadamag ko adinang ranti al-alya iti pisikal. Ipagarup mo laang dayta. Anya yati aramidak tapno patsindakan tay. Linapigos dak nga ti al-alya. Makita yumot aw. Limtag tilapayag ko aw. Ay, kat dagiti sugsugat iti rupa kantakyag mo. Apay dagita. Idi nagtarayak ta nagbutengak. Nakadala pusak iti lanaut. Iso ang natulidak iti bakras. Nagaduti-sit iti nakatulidak. Iso ang kastahoy. Ay, awan lakat di kar aramiden. Imbag no saan nga ag-infection dayta. Ay, mapangkalaangan iti doktor. Ay, dayta launay lapayag mo. Saan agapuanan ti lapigos laeng dayta? Simangpat ka nun ni Kwarog, apay nga awan mo dito'y balay. Imbaon ko amapan agpa doktor. Nakaro tinapasamak iti lapayag na. Yay. Ay, puros gas-gas ti takyag na kanrupa na. Ang mga no ag-infection. Apay, naggapuan na aya? Ay, saan kon adinamag? Ang kadwa na mo't ni Buyet asim mangpag. Ha? Ay, ayan ni Buyet, isut ti damagan. Ang mga no parpartyan na tinaala na abanyas. Anya? At naala na abanyas? Ay, nagdakkel ti insangpet na abanyas. Ay, ti pakas daawak. Apay, anagkuyog daken ni Kwarog asim mangpag. Ay na. Nagdakkel ti banyas anaala, Buyet. Una pong. Ay. Ngam kabutang niyan ti banang. Aya? Parchim nga rod. Angam apay analiday ka. Rumbang anaragsak ka ta, nagdakkel day ta na alam abanyas. Nalidayak ka po'y tinapasamak ini manong Kwaro gapong. Awan basol mo itinapasamakan ko ana. Inton malpas mo ang mapartay. Ipalutom day ta ka ni apong mo abanang Amok matiag luto apong. Ay, mayat ano kasta? Ado ti paglaingam. Aday pudnok kada kayo apong. Anya ka di dayta. Itay pailaan na liday ka. Manipod si mangpet kayo ka ni manong mo Akwarog. Idi nga minimpakat ko ti palabog. Imulyak iti kayo. Takitahak no adda maalak. Idi kuan. Adda si maruno a tao. Nakamaskara. Jak na bigbig. Kat, anya tinapasamak. Idi addan na palabugak. Innaladay di a tao.
Iso a pinalsitak ti lapayag na. Idi kwan, nagtaray. Idi kwan, nasilwan iti lanot kat natulid. Ni ka di manong mo akwarog tidakdakamatem? Idi nagikis. Nudlaw ko ni manong kwarog. Iso anapanak iti ayan na. Natulid iti kasisiitan. Imbag ta sanunay na nga to tinakatnagan na. No kasta. Sika tinang palsiit ka ni manong mo. Apay ngay ako na nangalalya. Jak ngamin nakita. Tadak iti tuktok ti kayo anapuskol ti bulong na apong. Saan ka nga rod ang makonsensya? Tawan mo't basol mo. Di mo mo't ngamin nabigbig ani manong mo kwarog gayam dayjay. Ti pakas dawa kapong. Apay ngamin anak ka maskara. Imbag ta simbang petkan kwarab. Apay, anyat naknakan mo ta, nagmaskara ka anapan iji bantay. Kung nakabutbut ngak ni buyay, ngamli na pigos nak ti al-alya. No saan ka nakamaskara? Nabigbig na ka ni buyet kat di nakakumapinalsiitan. Anya? Pinalsiitan nak ni buyay? Ayan day ta buyay? Up! Di ka aramid iti maikontra ka ni buyet, tawan basol na. No nabigbig na ka, di nakapinalsiitan. Hindi nagikis ka, sana nabigbig asi ka. Iso nga, imay nakatinulungan. No di nakatinulungan, nakauli ka nga ta, ije bakras. Ayunan niya. Di ka ngamin agpampanunot iti made para iti sa balay. Ta mga no si kantumulat ti agsagrap. Huwag ngagpaisaw. Kung nakabutbut nga, kiso ang nagmaskaraak. Kita mantikasta nga aramid mo. Ulitom to ka di pay. Sana nantay. Ang mga nuwag sublin tumanin kanyak ti panggap kaw. Delikado ak tumanay. Ay na, kwarog! Saan anasaya at agpanunot iti madi para iti sabali? Tano agsubli, sika tinakakaasi. Hala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.